عسلامة ومرحبا بكم les Arveya. اليوم les roll-on rechargeables Arveya رجعوا من جديد avec une nouvelle formule et une nouvelle efficacité déodorante qui dure jusqu'à 48 heures. تركيبتهم تعتمد كيف ما العادة على حجرة الشب الطبيعية لا بيير دالان et l'aloe vera اللي باش تخفف عملية التعرق. وزدنا عززناها بمواد فعالة مضادة للبكتيريا des agents antibactériens، مضادة للرطوبة des agents anti-humidité، مضادة للروائح des agents anti-odeur، بالإضافة إلى زيت الأرغان المرطب والمنعم باش نتحصلوا على انتعاشة مكثفة، une peau souple et douce et sans traces blanches et jaunes sur les vêtements. كيف ما العادة les roll-on متاعنا sans alcool ni chlorhydrate d'aluminium ورجعوا في l'emballage écologique اللي حبيتوه برشا et avec vos senteurs préférées Fresh Sensation, Soft Sensation, Miracle, Océan et Vanille. توا باش نفكروكم طريقة الاستعمال. نرجوا الغولون متاعنا قبل الاستعمال ومن بعد on va l'appliquer sur une peau propre, saine et saine. وقت اللي توفى الغولون وتحب تركب une recharge جديدة تبعوا المراحل هذه. المرحلة الأولى déclipser l'habit. المرحلة الثانية nettoyer l'habit avec une lingette. المرحلة الثالثة enlever la sécurité de la nouvelle recharge et son capuchon. المرحلة الرابعة clipser la partie supérieure du roll-on sur la nouvelle recharge. وتوا الغولون متاعنا حاضر للاستعمال. Fêtez le retour de nos roll-on Arveya tout en fraîcheur.